Malo, ali moćno. Danas vam predstavljamo nove 20-voltne akumulatore. Kao informacija unapred, tvoje dosadašnje baterije ostaju 100% kompatibilne i dalje su upotrebljive. Nova baterija ima novi dizajn i novi LED indikator napunjenosti. Korišćenjem meke plastike, baterije su robusnije i bolje zaštićene pri udarcu. Kod performans akumulatora također ima promjena. Ovdje se pre svega ističe novi grip izgled. Performans baterije sada imaju Active Cell Balancing. Ovim se energija iz baterijskih ćelija sa višim nivom napunjenosti preraspodeljuje na ćelije sa nižim nivom napunjenosti. To dovodi do dužeg veka trajanja i boljih ukupnih performansi. Pored toga, komponente za pretvaranje snage obezbeđuju manje zagrevanje, veću efikasnost i kraće vreme ustaljivanja. Integrisano hlađenje poboljšava odvođenje toplote. Nove performans baterije mogu da se pune brže i efikasnije. Sprečava se da se pojedinačne ćelije prekomerno pune. To garantuje još veću sigurnost. Koji je tvoj sljedeći projekat sa novim 20-voltnim akumulatorima? Napiši to u komentarima.